Kubor nakaslem jong unong san hima. Ha kabayade bakajing kano bakadan kajing kle da kadawa urea ha ukhaw rashan balasam shigipat ba ha kasngi baladam nakaliang Dr. Maisel Amperinding do kabade ka menteri karap karyang ka sarkar jilla kalong bana kaliang katanat kalapha ban tokket halor kani kajing kano habakran shikilat pathai khubor ha kala sngi uble ka khatsan tarik ubanai jemang arjar arpulai ka Dr. Amperin kalong bakajing tokket halor kani kalapha bantok ken nadu ka janmi jong ka khalai tarik ubanai jemang arajar arpulai wat anda layo ya ka kai phot halor kani katanat kan sapet la ka don shishan em kum kata ka jingja pat hadien kata an sabteng kumno ka ja kumtei dan nakaliang kata yes ngala pa investigate ya kata nadu men shisngi janmin bat kidang ha ya katuka sampel jong tu kau baki keno badon lang badong urea siya katuka testing center ngasungumat kumba ka testing kan simpor kumba arlais ngi tang layo ya katuka report ngin sa share ya ka report bat ke media bat kumba kalong mentahi kilalek jurip kloy siya kata jaka bat ngidang yai up ya ka report jong kataka test en shwa ya kapor ngin hapet kumno kata ka don na kamdon sisya kum kata ngilapha ya ka sample ban pha test I kan wan shwa kata ka report ngin sa wat pat ban peteng susu kumno kali ja kum ta bat kamdai ban ja kum ta bat ngidi ban pikir ba kani kalong very serious bat nginom sya you know ban le kumi kani kajing bakla namar kamha it's not good but kalong dangerous mo snowtenat bakalong ma'am kay kam kay yaday ba kani kajing krem border differences ba kasam face to ya kata I in juba pimentri rang ba namar ishimti ya kani kakam dalagi tingin saya kali na namar indon ka update ka bakam tikna lalit lang manakani ba menteri sembut rang ba but na try kila ya keren ni kani kakam pin up ya ka por ba kindalawan makin jem ya ka juba